Mafhungo nga Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Ngudo ntswa yo dzumbulula uri vhathu vhane vha vha na thaidzo ya u fema vho aḓela vha khomboni khulwane ya u farwa nga vhulwadze ha Parkinson's. Ndi vhulwadze ha nyuroni vhu sina dzilafho vhu kwamaho musudzuluwo wa muvhili wa muthu. U ya nga vha dzangano ḽa mutakalo ḽa ḽifhasi World Health Organization kana WHO, vhathu vha paḓaho milioni dza malo vha khou tshila na vhulwadze ha Parkinson's u mona na ḽifhasi. Vhorasaintsi vha ri hu na vhushaka ho khwaṱhaho vhukati ha thaidzo ya u sa fema zwavhuḓi musi muthu o aḓela na vhulwadze ha Parkinson's. Vho shumisa data u bva kha rekhodo dza mutakalo dza maswole vha ḽa United States vha fhiraho milioni dza 10. Data yo shumiswaho ndi ya vhukati ha ṅwaha wa 1980 na 2022. Tsedzuluso yo rangiwaho phanḓa nga Oregon Health and Science University yo gandiswa kha dzhenala ya JAMA Neurology. Ṅwaha muṅwe na muṅwe vhathu vha hovhelelaho zwigidi zwa maḓana a rathi vha lovha zwo vhangwa nga malaria. Vhunzhi ha avho vhathu vha wanala Afrika, nahone vhana ndi vhone vhane vha vha khomboni khulwane ya vhulwadze uvho vho phaḓaladzwaho nga vhunyunyu. Ngudo ntswa i bvaho Yunivesithi ya Copenhagen kha ḽa Denmark i sumbedza uri tshanduko ya kilima kha tshifhinga tshiḓaho i ḓo ḓisa tshiimo tshine vhunyunyu ha malaria vhu ḓo ḓala, zwa vhea vhathu vha dzimiliyoni khomboni. Ngudo ya anḓadzwa kha dzhenala ya Global Change Biology. Vho Avhapfani Eric Mudalamo vho ḓivhona mulandu phanḓa ha khothe khulwane ya Thohoyandou ine yo dzula Waterval ṋamusi kha bulayo ḽa mufumakadzi wavho we a vha e muimbi wa muzika wa gospel Funanani Patience Mbedzi. Funanani wa miṅwaha ya 41 o thuntswa lovha nga tshifhinga tsha mushumo wa kereke wa mafhelo a vhege a Paseka Mahoḽa fhaḽa Makonde Shadani. Zwo ralo beiḽi ya Vho Mundalamo yo phumulwa nahone vha khou livha tshiṱokisini ngeno tsengo i tshi ḓo bvela phanḓa matshelo. Murathu wa mufu ane a ngo tenda u bulwa dzina o bvisela khagala zwitevhelaho. Rine vha muṱa wa Mbedzi Funanani na musi ro vha ri khou tea u Waterval ro takala badi, ro takala uri muhumbulelwa o ḓivhona mulandu o sala nga ngomu stokisini, beiḽi yo khantseliwa, ri khou vhuya matshelo o ḓivhona mulandu, ri khou vhuya matshelo, ro takala nga maanḓa. Ro ima fhanoni na vha ri khou tshanta, ri khou vhidzelela uri kha gwevhiwa, a tha u ḓo mu vhona nnḓa, kha gwevhiwa life sentence. A khou guma nga u rali mafhungo e nda vha farela one. Arali vha na mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela kana wa sala murahu, vha nga ri foinela kana vha rumela mulaedza wa WhatsApp kha nomboro dza 083 316 0190 kana 083 861 2263. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ḽi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Bellrun Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Bellrun Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.